بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا خدای تعالی قرآن کریم داده بکی بسم الله الرحمن الرحیم و ان لیس للانسان الا ما سعى کی چت که جرا آوه حقیقتا من بالاق دیده که به دنیا ایک دخفتن گوری خبات آخو پردستین ایک ناخفتن جی پرکی جوانان نای ایجا حکایه کی هیه زبی حکایه کی بیجم اما پر خوش جی فهم کن که چیز مرتی بودنه دبی در زمانه که دا پاشای کی ظالم هبیه دائما الوی مملکت ظلمی کریه مال وان جوان سندیه تعداد ظلمی لوان کریه یا دبی روکی گازی خلامه کی خود که دبی لو هر اوی عرده منه فلان داری گنم باوجه کی گنم بکه گنم جوت بکه گنم خلامه ویتی دفکره دبی ولاز اوین کی بینم سری پادشاه خو oyna min her serî bi Xwedê pir baş e belkî padîşah fehm bike ez jî xelas bibim millet jî xelas bibe û bi Xwedê oyna min padîşah hebû neke dibe ku serê min jî jêke ema dibe zê oyna xwe çêke vî xulamê wî radibe cot dikeve derê cêk paşa gotiye ji dêlva genim ra ce diraşîne û nêşe şîn dibe heta giya pir nafem kine ku mezin dibe fehm dikin ku wa ce ye paşa gazî xulamê xwe dike dibe law miştera got genim bavêjî te çima ce avêtiye kî naxêr paşa min dibe genimek te da min wî genimê avêtiye kî ce şîn hatiye sûcê min vila çi ye paşa çiqa dibêje ev de paşayê min te genim demaka tirsa te karin em çikî din bavêj nekî teşmer ku genim bavê wî tevbek te genim da min de min wî avêtiye kanî paşa difikire paşa tê malê wekî diro difikire ya dibe wallahî hadê em bêjin hinkî hat nîvî hat êm ev tev bû ce yanî bi Xwedê vî xulamê oyînkî aniye serê çîne gazî xulam tîne malê dibe law ji min bêje wallah ji min bû mirakibê ev çi mesele dibe çawa te genim avête çawa ce şîn hat vê paşayê min wallahî dibe min oyînkî anî serê te da dorîsî min xwest derskê bidim te dibe paşayê min te genim da min feqet min ce avêt binê meriv çi bavêje erdê ew şîn tê paşayê min min xwest ders bidim te paşayê min wallahî tu li me zulmê dikî te vî milletê zulmê dikî wallahî kesî ku te nifra nekire nemaye yanî û tu bimrî ji we te nifra bikin yanî tu ehlê zulmê wan neke mesela em jî gune ne em jî însanin em îşê te dikin em karê te dikin em her tiştê te dikin yanî çima tu li me wiha dikî paşa difikire dibe wala xebera te law paşa ra dibe diyarîkî jî dike ödülekî jî dike û paşa tevbe dike ji ewro şûnda hetanî ku saxe bi xweşkayî bi milletê xwe deram dike û milletê wî jî jê hez dikin kefa xwe jertên yanî ku paşa ser zulmê bimrana piştî mirina paşa jî wê xelkên nifra lê bikirina ez bawerim xweda ji ber kî wê efû nekirina ama paşa ji xwe tevbe kir ji vê genim û ceyî dersekî send tevbe kir înşallahu teala ew paşa henê piştî mirinê jî çê cennetê îca gelî temaşavana xweda îman daye me îmana me heye îman çi ye bi mana baweriyê ye ku em ji xweda bawer dikin ku xweda heye yekî bi tenê ye li her derî ye li her derî hazir e û hezretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem jî ku pêxemberî wî ye pêxemberê paşî ye Qur'anî Kerîm jî kitaba xweda ji hetê Resûlullah hatiye îca îman çawa em karin quwetlî bikin niha mînakê ser îmanê jî ez bînim niha lemba ê ku zanin lemba çi ye meriv derxe derva bişev hinkî bawere wê lêxe bitefîne ama cama wê hebû tê bîra we ê ku mezirin tê bir gava cam meriv dixe zikê wê ev kê meriv derdixist derva jî bixwara nettefiya îca çawa wî agirê lembayê bi camê muhefaza dibe werin îmana xwe jî bi teqwayê em muhefaza bikin teqwa çi ye cî tiştê ku xweda gotiye nekin em nekin tiştê ku xweda gotiye bikin em wî bikin mesela
و بیلیه خیر بیلیه گونه بیلیه ایجا ام چه بکن جمرا اوه ملائکت سر ملی من عتیق و رقیب دنفسینن جو پیشتر تشتکی تنه چوا ملك لبه دنیای دخبته گوری خبطه خو پردستینه والله الآخرت جي ام تشبكن اول بيشمه الآخرت ام بيجن آخو واخو بوشمانيو ما بشين الدنيا تشكي واتنا يعني اف ايمان خلاص نكرنا كافر قباكو الدنيرن وحساب كتاب حيوان اجتبات كرنه وخدا جوانا دبي ببن خلي حيوان تف دبن خلي حيوان را جنتنا جهنمتنا اجا اوچا كافر دبن يا ليتني كنت ترابا خيرا مالا خدر امجي ايرو ببنا خلي وامناتنا نكتنا جهنمي مد جهنمي دا عذاب نكشاندناني اجا ايرو همي ساخن ام الدنيا شانس دسه مدى هي هم توبكا جدل بكن توبكا نسوح هم دف جوان گناي خو بردن هم خير وخيراتا بكن هم الميج بكن هم روجي بقرن هم صدقاء بدن هم اليتيمة بنيرن هم المسلومة بنيرن هم المرفي بنيرن هم الجنارة بنيرن شبينك الدفترة ما خيراتا تشمي باشا بنيرن لها دبي حكاية چرچر بجایی و مورستانک چرچر بجایی حافینی به شورا چه دعوت و کیف کریه و لساس خستیه و فلان و بیوان حتی این نشخولیه مورستان که جارا گویتیه بشخوله پیشام زبستانه و برف وره باران وره اوه اوه دبی نشخوله نشخولیه لساس خستیه چه دعوت و کیف عشق کریه ای مورستان کشی خبتیه چی دیتیه آنیه خستیه مالا خود مالا بین عرده دایه و بیه زبستان باران هاتیه برف هاتیه تت حاضریه و چرچر بجایی تنه بیه دچل در مورستان که دخد به مورستان دبی او که دبی ازم چرچر بجایی می تخیره دبی اولا کان که ارزاق بدم مورستان که دبی مشترکو بچنجار اشترکو دفجی سازو برده دفجی کیفاقو برده ورا بخبته پیشم زبستان باران برفته نکر والله از نادم ته چوات کی ببی امان یمان بدمن فلان بیوان ناده که چرچر بجایل در باش سلمان دمره جبرچینا دمره مورستان که دخانی خدا کیف دکه چکی گنم خستی اندر جاخستی اندر به هفرا ایش کرنه توپ کرنه مالا منتجه ارزاق تشتک جنابه زبستان دقدت به بهار درته در باش منس ایجا امجی ترکیه خوی آخرت و ترازی خدا داره تارتمش کرنه ام بخیرات داگره بس ام قرموچک سر چاوی بنرن ام ری خوی سپی بنرن ام پور خوی وشاندی گوری بنرن ام پشتا خوی قلوش بنرن ام چاوی خوی کنا بنرن گوی دگ نما بنرن ام شغل توبه بکن ام دخیل خیرات کی چبکه جرا او هی باش خاج تنه يعني پاشا و گنم و جنبش بیل نکن فهم شغل توبه بکن وانت بمن خير وشدا وانت ما ماماتي خدا